Mentam Cassia na me was we. Memranti Bremo Mentia Futu. And I mean, I didn't know. We didn't call me anymore. No, it didn't necessarily call me anymore. No, I didn't necessarily pass. Why wouldn't necessarily we see treat to obey yet? Or can't no coffee? Kwame. Oh, Hammy. Oh, Jiji, oh, Jimmy. Oh, Mamma, create the hour of war. Oh, for some films up. Hey, who couldn't catch the Amma? Akosia, Dinah, Rita, Miss Mama Sunji Wofia. Me poor Jima Grand Yamakonas and Befi. I didn't talk on the Bishia, didn't talk on the Bishia, wouldn't him Yansa. I feel Beman and any new of you hope him. As I see to be a man of Buffalo. Name was a Buffalo on the bar, a queen of a first over than and a bubble. Obu Buffalo, your Wukunu. Obu Buffalo, a way. Obu Buffalo, a downfall. Obu Buffalo, your boss to be a winning a quay Juma. Obu Buffalo, a Juma, and Nibia winning a quay Juma. Obu Buffalo, a wobia. Yamema Ushiano. Namono, Buffalo, ne ba. Nasa one, Nana, in the year. Now would the chair a hand time. Entitlement. I and now on funny baby. Now, Miss Funny baby. She will be Yana Sono. Miss Winya be a mumpo. If say be a one no, and then you be the ready munti, as I would Timmy Brown once. Or be any wow bounce as you saw Yamiam and the Buffalo. And Maho Quima who named him bone. And Maho Quima Cassafi and Mungram. And Maho Quima Jar and Mungram. And Maho Quima minim and Mungram. Emma who kwama tintin tinti emonguram. Emma who kwama media mintio futu emonguram. Emma who kwama media minim bibia emonguram. Emma who kwama media obien to me for the mepasa me yene no ana meye emani monguram o. Eni pabi wo ho a. When you made the neighbor life from our neighbor has one meboa. Ba uje no wa hantan. Because we be an yeti to no chino wenya. Enye kunu bi an yeto no chino. Enye yiri bi an yeto no chino. Once ma me dokunu wo to ni kunu chino ye na ne wodi adanse se wo nu ne ho. When shane so be mada. Kopim so odi adane abrewa. When shane so be mada. Ejijade wo ye do wate. Na de na wo ye na enye wankase ye wa ni hu ne ekone kopachew. Woka se djuma ye fo nyina na yi wo medi wanya. Woka se boss bia na ni je adjuma ye wanya. Obi aba sanse so nyame ma ne boafo. Nyame se da de nipa bi ba wo life mu. Ahobrasie ni enidie, humility and respect. Ebema de wo nipa ne mu nyina ba ye wo chefa. The person is anointed to be of help to you. The moment I will be disrespecting Ipano, the moment ya udi jebe be munu boys wash ase ekofo. Eti wo yiri anase wukuru na woni ni tifie ho no. Onyame di favor bi ato no so se meye adwuma ma wo. Onyame di adum bi ato wo yiri no so se meye nhira ma wo. Onyame di adum bi ato wukunu so se meye nhira ma wo. Ba wo ba wo life wo ekwan fa so treat wukunu wo fie ho. Wo se be wo se treat wo yiri wo fie ho. Wo adum no ebe ko atia wo. Adum esese nka ye adwuma boa wo na adum no be dane ne ho na ko atia wo. Instead of favor no, enye favor na beba wo. Eye wo fom bo ene wo bre ene beba. Enye nipa bia na yemi street no. Eno abrante bi ba me office ni me bedi nkomo. Wasi anti akosia me gitum. Se maye niema bi na ekotia me. Me je me mfum so otum. And I'm so Nyamia Sam Akasam 51 say a broken and a contrite heart the Lord will not despise.
It is a one who now call to denim now ready say ready. Overcome judgment with mercy. For a woman, bro. Manen kasamame. If it's a tem will be cassette yammy when yammy be home. I say nipa be bread, the entire who yammy and yam say, Yakunya me and my young found Brazilian co. Ye did Jenny Hunter Echo. I say Yammy the Neka. Now so called up on the 70 mile me once you're there. We made it me bower and you na ba Bible say na he was a rich fool. E to bet me nyes kabate no wagimi. Nimdiye me say go after knowledge. Say wotie me a go after knowledge. Who nimdiye na fa bobro. Na nimdiye ba ko ehia pa obi ehia bie eye nipa nkita hodie mu nimdiye. If say we aso wuchu mu tan ya wo hia nipa. Enipa wuchu mu tan ya wo hia nipa. Onyame ama wo se wo nkwa wo de bibia bema wo de wo hia no ewo obi mu. I'm telling you. Onyame wa ammo nipa ba ko amfa bibia amma no. It says, I will share the body of Christ, which are currently seizing here, woman ya. Adia Bakua, the prophetic. Yenim say, Nina can't of friend or no now see he took captivity captive and gave gift to men. On a ye be apostle, ye be teachers, or ye be prophet, or ye be evangelists, on a ye woman. Now, recently, the prophetic ministry now come under an intense criticism. And say Osafo be Bible and say can be nyamisi say na dame when a bear flag bearer na dame when a bear president na dame nyamia ka kire me say na dame na almost na say nyame kro ya wo kan we je den wo san sesa na adwene a wan san be kan kire so sesa adwene wo na obi kro timi gina so de ni ministry no kro to so say me ministry be a mine 10 years and now 5 years na me dey to chacha say sa de we ya maso a mo bi am frɛ me a prophet afebo say onko na apaska nti ehun say emfro prophet bi emu o say emfro prophetess bi emu papa minim de obeka de afa ho if you say the prophetic ministry no eye nyame adwuma eye ofrɛ wo show Old Testament no a onyame wo a lot of prophet maker onu na Nyankopon soma no so nko kasem bi enche David onyame pe message Jeremiah the prophet o sende ko hini wei na ko kasei onyame e the prophet bebre ayeduma both the Old and the New Testament any ade but currently the ekoso no as aye dramatic aye drama we be kan we a as na make it the mockery of the church mockery as nya sanya mekro ya asemu di minim de papa obeka e de afa na o de ya futuo e de ama wo mu a sa do ma chede no wo so market strategy no and kingdom strategy no market strategy we have a kingdom strategy we need o mu de market strategy market strategy and kingdom strategy and Christ strategy they are selling themselves omo ton omo yeah omo ton omo ye showmanship yeah Antina Emma Ebanisa. My brother Bako Denzel Prempo say Nkofo enye showmanship e soulmanship necessary. It is a soul or part say we should think about soul SOUL. That's right. Yes, soul but not show SHOW. Or say soulmanship. They we are going after the lost souls but not showmanship. But we say showmanship no more. Yeah, showmanship. Marketing strategy. Omo ton omo aho. Enye nyame no omo ton. No. I mean, they are doing their own, you know, on agenda. Because Nyame, also once I have spoken, twice we've heard. Because Nyame okasa, ote obesa adanedi, emanade eduma. Inti Nyame nka asemo, ema asemo ne mba so da. Nyame onye matrama kwe. Bro, repeat. Bishop, say repeat. What is your boy there? On your matramakwe. As a gentleman. Me try. Toma na toma. Nyame, debi am catch microphone Nyame on your magician. He's a miracle working God. But on your magician. Untimi chinchim nensa. No, debi. E man nya de wo pe. Oya nsanchira na die. Na so untimi chinchim nensa. Oya nsanchira ni Nyankopon on your magician.
and on small one could go when you must say any was a man. It doesn't change God. He is still God. He is still God. And Sisano. Oye Nyame. By Bimuji said Bassa ne Gunyami must. Oh, Nyame Guasia. I wona waje nim Guasia Nyame. Dabi. Wona wani maguase. Nyame. What do that see Nyame? Oye no kwafo Nyame. Oye faithful God. Bibi answer sign. Wona asesa. I was teaching about the attributes of God. Now, and it will be one of my next books. Okay. Yeah, the attributes of God. Yeah. See, it talks about the importance of God, the glory of God. Was I'm not a man that I will lie, no. Or the son of man that I will repent. The man can no matter what. And as I impose a Yamia can be a chouse or catch obi, no BBSC. Amma Adania obesa ka kire because me kan say ebra ohine na ebra susu oba be wuo no a okate say koka kire ne say obefrim ohine dan nani no ne nyaminya enya nketa ho osan suma the same prophet say koka kire say na ma but osmai oma ade ne mamum ye na waba be gire kire aba be kan say dabi onye ne sa nyame oni agrosa dabi o serious minded God or say, I am the Lord thy God who show you how to do business and get profit. Yeah, nyame onusu onye adwuma moka. Intino sa woni nyame benante are serious. Yenya dada asem no. Nye serious. Nye ni nyame nante. Na obehye ne ho anu nyame. Awase yere. Adada asem na dos. Dada asem na. Only ni nyame benante yere. Serious because nyame is serious. Agro de na dos. And I say ukogu ho ni ma se no ohwe. Ohwe. Wo ka se wasem. Nyame obema wagu ho ni ma se ro. On feel cry. On car so aka. On feel cry. Obema wagu ho ni ma se. Because I don't know else. He is still God. He is still God. From generation to generation. What me win oye nyame obakọ no ho. Eche ye wo na wugu wo hu ni mase. Eti men tenke ma ekrofo nka and na basa na nyame de obeda egu na ni mase. I mean, he's too big say obegu. Oh yes. Oh, you're bigger than life. Bigger than that. Nti nyame de yen to me ngu nyame ni mase. Nti yen nipa no asofo no yenya se ne yegu ye hu ni mase no. Because nyame de onsesa. To be honest, o ka se nyame ka bibi no on kan pa na se eba na dane ana omo ma fere ya mo bi na ayana ubo se chims in neti asem kure ni bo se nipa na ho anu aba we de mo mfa nchemi o na se ono nti won se ni gase na kan ono an gase en kan nyame da oye nyame unmovable God, eternal God, immortal God, the God who alone is wise. And on Sisanda, Papa, be my dear for him now. Papa, yo, Papa, you say, I dear young say one kasa, why an enemy of your own destiny? Why enemy to say one? Just why you near me be a tia or town for me internal. And one kasa, or town for me a central. only over there, but what to go far? One or better. Why ya dear? Why you just what you say? You what cost so? Why ye near ma decisions are what taking bad choices? What would you do? Would the jar? Would your hand time? I will Brazil something cardinal dear one fair. Sikabi any consent kawoshe, wakoshe. It's like what wouldn't him say? Bonsam wo dear by me and me a superior bonsam. Over my own destiny. Where your own bad role in your own life. Where Sompa Rhapsody energy no your power. Where is serious? Baba ni mama we ke me say no pena ye newspaper review na me say. Okay. Ade ba ko prof kan. Me kromu say ya me drive kura me dey adwuma. Say prof say. Say who so be the Jimmy ba. Who should nipa ni di. Akuya wo bay. O di Jimmy ma me fa nyansa. Ehenti na me drive dem who say akobi otimoto so. Wa hange ne to no. And wo ye kan mu say. Say one say akoy di Jimmy ba. Jimmy na bay. Ma me pack me kan nyina ha.
no one farm a should be cocaine when him cry on to me yet when who you didn't see canma aba me gina wo din ti papa say wo nyansa ne de makura mu papa say wo say obi wa wutim say Jimmy pa no de ba Jimmy no de ba no na wo di nyansa na de ahia no boko what back okay yan when you okay the back okay o cha ne ho a wo be se ko I want papa me say to no pa mu so do say one chere no no, you see, or say the way you to my yeah, or say no say oba no one cheno. E say o cheno say feeding who the man no expecting her to know no. You were wrong. Right. Because I was expecting her to know. Baby you free ban who feeding bottle mo. Baby you free ban say dia sapa ye di chichi no na di jare. And it gives me a mommy understanding. Biti papa, they may learn it from that incident. I always seek for understanding. Because the unexamined life is not worth living. That's what the philosophers have said. Obrebia yentnas emuhu kontano. Eyo braba. Eyo brafon sebe. Won trust mu abraba ho konta. Enya braba pa. Na we are in June. Won shananya one day. Me am say ade a meja akokora. Enye dukaku. Self reflection. Yeah. I come home. Aba me so me pepa. Me to home. Na me reflect. Yeah. Na me dwene. How did the day go? Na me Akwadai hu da chama na ni age. Na so me pani de afem mese. Ye ni emre nka so. Na so ahwe ya amanye nti. Makika me mre so asini. Oh, akamaya samupai. Akwada hu dachi anana ni aje. Opani twane ni anani raho. Mara hu sempa na minke. Mintam kese na mi bosui. Memranti bremu mentie futu. Elamina minyo. Mranti ani mabawa utie me. Akamaya samuda. Kama yesa mupei suku yima ufoni mikobi na sukoda boni semti mayire mi wensu ade oyi medi kwan so mayedi kan be de achire ma fo nyina ye jami ti mamu fama di swen ni agro mamu fama di swen ni agro kra aka emrebeti na sanja aka safu so mi Ghana de shima mami mamu nyina kwa baba Sompa 106.5 FM Accra. Jumadi efe ne Sompa Rhapsody hebreno na so yatena se. O radio counselor akosu agwo aboaju betimi afrem akosu enhira na matena se. Me be kire wo se de esi bobra na wo de wana mo sisiye. Metena se ya me need the Holy Spirit na me nkonkron na tena se. Eti I am not alone. Honhom a ewo nyame mu no sa honhom ne natimi mu. Ena honhom no so ye honhom onim nyansa pa. Ena wote abrabo ase. Ena wo hansa na ye ba. Eti se ye bibia na ye to nsafre no a. Otimi ma ye hu nani so. Eti ene wabrabo no me be mu hu so yie pa. Na wo de wana mo asisi yie. Ye fa me die nyame hira na kosu agwo aboje betimi afrem akosu hira. Sompa Rhapsody eka Sompa morning programs no eho. Unya de wafidie no to ha ye tuamu saa. Kopem se no ndu ebebo a ebe sori so. Na ye the second service jumedie na brewo. And now radio counselor matna say problem be na wo fam. Edie na waye confused wo ho. Edie na mo adwuma ye prekese edie na ato wo hu ne wonye. Me bia phone lines na sa wo fe na wo be ka kire me a. Me se me ni nyame honhom a wotemi mu no. Ye beboa wa no pay. The Holy Spirit of God. Enye honhom bia o, nyame honhom no ankasa. Ye wo Genesis chapter 1 no. Our God say in the beginning God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty. Darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. And God said, let there be light. The Spirit of God was hovering over the surface of the waters.
obi ana honhom odi adwuma me honhom ba ko pɛ na me di adwuma ɛyɛ honhom onyame obo so ne asase Israel nyankopɔn Abraham nyankopɔn no ɛyɛ na honhom no ɛno na timi mu if say Yesu Kristo kan say wo kono wo nya me nyanka obema ho nkonkro boafo na ba beboa me etimi wo boafo me chidombofo no wo ye dom sene wo eti san boafo na wotemi mu no ene me ne nyina ka bom se beboa wa brabo fisa brabo no nya easy abrabo no eden nanso se wo nya abrabo mu nyansa wo be won chechede se wo nya abrabo mu nyansa wo be won chechede enipa bebre aye ye ho yankase ye tamfo. The first enemy of your life is not the devil, it is you. Wo tamfo wo di kan enya bonsam wo eyewo esa bonsam kra wo pese wo hawo a gisa wo ne kwa adwene bomu ansa gisa ne wo pe no wo ne ye ka bomu ansa. Can two work together unless they agree? It is wo agree with bonsam ade wo pese wo ye no ntimi nya da na mom wo ne ye ne usu ne wo choices no ene be me na hunu se ba bi onam e ho na wo so pe no eti wo tamfo wo di kan no enya nipa wo tamfo wo di kan na nya bonsam wo tamfo wo di kan ye wo ankasa. You have to know your own role in your own life. With decisions be a wo take here and ye be a wo ye no sa hu bi kra be fa wo no mumu a gisa wo de wo ne ye na be frɛ na manaba eye wo choices na be frɛ esa mama ma example sa wo butafu ubufu na wo saya de wo anger ba so when dealing with that anger, the spirit of anger be take you over. So what the ya kono when you weda ebra bi achamu no na akire ebra opesa woni be mada ebra opesa woni obada. So when nyai say suban no ebeduru mrebi no na honhom bia take you over na sa honhom ni take you over there the spirit of lust so onya take you over pe na echese ba bia waduru no akono no afa wo no mum enti eye woni ye ne wusu ne wo ban no ena kire honhom a ebeba ba betena wo mu eti honhom a wonde ne nam anasa honhom a woni ne ye adwuma no ebetimi abasa e nyame honhom anasa ye honhom foforo eti na mi mete hayi so ahwe ya amanye nti mama ho kwan se nyame honhom na mfa me munya adwuma enye bufu honhom enye akono honhom enye jaman honhom enye atro honhom enye controlling honhom enye manipulating honhom e se wiase e wo ya honhom wa ha obi aka kire wo se bibia ya nisu a wo boa but the woman say ye wo tumi sen wo mo ahonhom atwa ye ho hia wo ba yen no ye nipa na nyame boy se nisu ba ne se so no ye wo tumi wo mo so na so so wamfa wonam wansisi yi a wo baba ba ya ko de ma honhom bi. But nanka nyame bo se bedi na body nyina so. It is so we read Genesis chapter 1 verse 26. When Yankopon said, let us make human beings in our own image and in our own likeness, and let them have dominion over the fish in the sea, the birds in the sky, and over every creeping animal that creeps over the surface of the earth. The nyame kan say, mame mo ni pasa me suba ne mesaso. Na wo medi ma body nyina so. Emu a wo mo nsuom, emu a mo nam wiem, enu a mo nam asase su nyina. Eti nyame ne boss and yemane no de yen edi so eti onyame abode ye ne edi so ye nipa ye na asase we ye dia asase we nipa ye na ye dia ye na nyame boma ye se ye medi so enye bonsam dia nyame dia no de ma nipa eti nipa wo tumi ba wo tumi no ejina wo choices mu ejina wo jina ya wo sie mu o so be wadin se wo be sori akwa adwuma so be wadin se wo nsori nkwa adwuma na ho na wo tumi no wo so wo be decide se me ware be ma we wo be decide se me ware wo ba we ho na wo tumi no wo so be ye wadin se wo be chiche nipa na ntini awodi abufuo be nantere ho na wo tumi wo so be chise se nipa we ye madamfo nipa we wonye madamfo no ho na wo tumi wo so be ye wadin se sika na ba mensam no me di bi besie na me di bia ye se no ho na wo tumi no wo decision bia wo be take bia no invite bibi into the energy be about life mu so we decide say boy no wo she read no ona me ne be nante na say me ne nante no ho na wo tumi wo the power of choice sa power na Yankopon de ma wo the power of choice no or of us one who so sha wo be ya akoa e de ma honhom bi wo be ya akoa de ma nipa bi wo be ya akoa ma abufuo
ade ni kwan so obufu kura na abuofu wo be ya ko ama kono awo bi ni kwan so woni ne da kura na wo gu ho ni maso woni pa na nim efise wo ma kono abedi wo so nanso nyame ama wo sa kono medi wo so nyame ama wo sa aduane medi wo so aduane nti kwa ya koa onyame ama wo sa ma akono boni ni adwaman medi wo so onyame ama wo sa ma krono medi wo so se wo so obi ade da wa wontimi hye wo so no akwa akofa eno kyerese se ni pate bie no wafirim obi bia ade bia wo ye no wo pese wo gya wontimi nyae no wafiri ni pate biem wakomo ate biem ebi say tumi ya nyankopon de ma nipa ne say wo be kire say we na meye we na menna we na meye we menye me da me sorry 6 me da me sorry 5 me kwa adwuma me nkwa adwuma me didi me nidi sa tumi no nyame de ma nipa the moment I will reach a point here wontimi nya sad asa wonne wo hu biem no na kire say wafiri nipa te biem oka sa woda na me wo be sorry sesikura na wontimi sorry na se enna wo abeya akọ de amanna wutimi ka sa na efiri na kwa me mo adwaman biem me mfa ba ma biem me mfa oba biem afa wo ha wo hu oba bia na wafa no wo ba ma bia na wafa no na che se akono no wono aba be di wo so eso se nka wo na wodi ne so wo ya wadwe se me mfa obi esika da but obi sika da wo wanse wakwakofa wo ya wadwe se nka wo ntwa tro da eso ye na wo the moment nipa wo be take decision na decision wontimi nya no wo free nipa te biem sa na mpesa wo te ase you said the power of choice nyame de manipa it went to level wo take decision na wontimi nye okay say me fast and me nidi this about 6 p.m. and na medi after about 10 a.m. I say come de me e come e your power it be say wo say wo ye nipa wo ye very powerful onipa bia wo tie me bia onipa bia ne ho nyankopon bo no oye nipa hunu se wo tie me nipa bia wo tie me bia wo ye powerful onyame de tumi bia ba wa tumi na kuta wo no enne me ba be ka cho me nya mu ma obia the power of choice na nyankopon de ama wo no me nya mu e ma obia ebi say woni ba ma bi wo no ba bi wo na se nkoya wo tumi sa be ka sa aha mi wo yi aha hu edim be ko wuom edim be quantity mu ntima firi ho afa de enna dipa no ndimi hu di da bi wa ya koa nyame ama wo se be ya koa ma obi a o tema wo bufu ena se wo bufu ba wo di obufu basa ade ketua bi ehu hia na akoko aba wo je hu be se wa ya koa e de ama abufuo akwada hu da chia na nani age but I think wo na wo examine wo ho na wo choose niam e be irritate you tam kese na me bosu enti Sompa Rhapsody ye pese tumi nyankopon de ma nipa no ye ma won saka wade but won sentimi nka gise wonya nimde e bisa wo se wo read Hosea chapter 4 verse 6 wo se nimdi a me man nti wo mo yira nimdi a wo nti na wa yira no o nimdi a wo nti na awarefo na atra ote ase no nimdi a wo nti ena sika ni wo ho no kama yesemo pay bibi na wo lakie bibi a wo nti na wadwuma nyina eguo no nimdi bia wo nti na wawade egu no nimdi bia wo nti a ena wo sika sema ye basa the power of choice ejena mi busa wo say hemfa na wo tebia ba na wo mu se wo sigina ye se wo ba bibia wotimi ye anansa wontimi nye habit bay na edi wo so attitude bay na edi wo so behavior bay na edi wo so sisa kosia me yema jinse me ne nakra na me ne nada minim de ha me wafiri ni pate biam o mesi minye sika me di bi beto mi hu de ebeye me no masa akotam sika no na medi sese mi hu sika nyina ansa wafiri ni pate biam e se de ama wo ye nipa de ama nipa ye nipa ne se bema we me ne beda bema we me ne na meni oba we be nante oba we me ne nante enne ma wo ye nipa enipa bebre ne na masase su ye firi nipa te biam ye wo mo te biam eti ye nim ne ye pa so ye ntimi nye
Wouldn't me a pa, but wouldn't me yet. Nessa, what free ni party beam, abba more tibium. Wouldn't the above brabon, so there be a dear, will you be a idea, say, a dear go and you must see. I'm winning my name, you know, Bo. So why is Zamin wa brabo? Na wa hu baby awugina ne wa hu kwan obefa so ade wo hu a obekọ so aya akoa e ama suban fi ni suban tantan jaman akono bone krono atro konkonsa awudie abufuo eniema basa ensanom ema pe enubone nom waya kwa edi mi share obi a Mr. Di wo he o me be se mi hu sa wo de wo hu anasa wo ya kwa de ma bibi e se de control wo no me ma ho kwan a wo be ma ba be nsunsun so wo me so nti obi na me allow the person into my space me be se mi hu sa are you being controlled by the Holy Spirit wan kasa so wo ho no wo de wo hu anasa wo ya kwa e de ma bibi e ma obi na da wo nka nkire wo se abufuo de wo ya hu hye nye ye wo boa ema obi nka nkire wo se akono de wo ya hu hye nye ye wo boa ene se nkanyame wodi abro se nyame bebo ye na wo se yemeti na bodi nyina so na afa ko wi ase no suban na edi yeso can you imagine abufu ababedi so na aka se nyankopɔ ɔka che o se di na bodi nyina so no eye emmoa ne ade suban nyina ka ho enne ye nyina ka ho etiene mi busa wo se wabrabɔ no tebia bɛn na wo mu the state na wo mu na mepe se de wabrabɔ sitie wo pa na sa wo mpe wani je ana wani nye wo asumdue ana wo ni asumdue wo ba brabɔ pa ana brabɔ fi and me the parameters me ensa na me de brewo 3 parameters: peace, joy, and righteousness. 3 parameters. Me busan se baby a wote into wo asumdue into wo tu wo asumdue de to so me into wani je se de wo si ba obra nti sa na wo pe no ana nti tre ni abrabo na wo bo no ana and me the parameters me ensa na brewo: peace, joy, and righteousness. There is another friend, the kingdom of God. Ubetimi aye Christoni, ubetimi aye kremoni, ubetimi aye traditionalist, ubetimi aye Buddhist. It's not sad ne bi ni ho. Wadai woda chama na ni aje. Enti na bia wo bia mi busa wo se enti woni je. Eti uwa asumdue ye ni emre nkaso eti se de wusi bo obra no nti wo hye eye mawo eti abrabo papa na wo boyi eti de wo ye wo hu nti abrabo papa ni de wo ye wo hu eti abrabo papa ni opane twanani anane o mama sere me se me busa wo nti abrabo papa na wo boyi wo ji hu di sa wo bobra wo sorry na we di tua wanu nti we anja abrabo ni nie ufro baba akoso na akọ ma so ufri ba akoso na akọ be ma so ufro ba we so na akọ ba we so ufri be ma we achese wo de eti we ntia ya abrabo me se me di abrabo papa tene ne abrabo ne brewo me di asumdwe ne anije eti dia wo ye ntia mo anije eti wo ye sure sense na wo we no a na wanya hangover na wo ji hu ba bi nti wo anije pa di wo asumdwe no eti bu awu mu ade no nti wo gidi se wona mo nyina wonya depressed or high blood pressure ni zero there ene me ba wa brabo ene ma ba wo ba obrabe na wo bo no me se obrabe eti na mfofo na woni wo nam no eti se na wo pe no enti akosia me de nkampesa me twimi ho eso de omo beka he de wo kire di omo beka anti wo ti obra na wo bo no wo mmomma wo ho wo bo man krofo. Oh, I see. Wow, I see. And I guess I can pesa me chimi ho eso di omo beka nam so. Oh, I see. Anti obra na wo bo na wo sori a wo kwa wo ba no sa enya wo na wo bo ma wo ho sa nkrofo na wo bo ma wo. Oh, I see. Eti ade a wonim se ebe boa wo no utimi gyato ho
if it's a 1% nipa beka ho asem. Oh, I see. Let me saw the one I miss up. The encrofo beka enunti e basa bose encrofo etu bo wa braboma omo e from encrofo mbacho encrofo no mo ye hemfo a mami hu a wo frɛ me a mami hu encrofo no why sa encrofo no mesrew mo enne mo mami hu encrofo no de edi kan e na society no mo mami hu a mesre mo a asasi we ho until you overcome the opinion of people, you are not ready for life. I'm telling you. Until you overcome. Kopim said the obi jene who be this one. We nyan shabrabo ase. Who bo brabo ma the obi jene. Who bo obra ama the obi jene. Hey, one can say the Yamin Pojene, Nankama excuse you. At least I can't tell me say, the me bon me this the Yami, Edian and Yami Bajina Fameho, and Yakababo means a mama. A Bianca say, Auntie Kusia, dear with the Capesami you, no so, and Sonia me and me. Made you the Yami Bajina Fameho, and the Chessa we are mature. But what was say any the Yami Jenny, and Yanoa? Sebia dia me e be hanyame me pese me nyame ntembe ye basa. I don't want to do anything that will destroy my relationship with God. And until na me se me nyane ne de ka say I salute you. Nemo wo say sa de we wunim say ye pa. Na de ntia wuntimi nyane say de nipa bi dwene na me say wo mo ye hwanfo. Sa nkrofo no mo ye henfo a. Me ba cho emu de hi na tua wo bills ma wo. Wo mo na tua wo school fees na ma wo. Boso me so emu de hi na tua wo ka. Yen can say yentia futu. It don't get my words twisted. Yet constructive criticism. We listen to constructive criticism. Obi wa wopewa sam wo dane dane no atenetene wo. If say nyansa ni ba kofo tirim. Eti yese wo betie nyansafo. But the awo kasa no wo ye hwan. The awo kasa no wo ye hwan. If so be wo kasa, but wo kasa from a place of envy. Kasa na wo kasa ni ni bre kasa. Eye jealousy kasa. Eye watan kasa. Eye na ne bre wo. Eti nipa na wo kasa from angle ben. Eti we love constructive criticism. If say nyansa ni ba ko fotim, and at the wo chasa no nim se na tiachia. Eti ehia se nyansafo be dane ye. Nipa na wo kasa na wo ye hwan watimi asone so watimi design watimi filter I will say be wo kasa from a place of maturity and akasa wo kasa from a place of envy, jealousy and hate and bitterness and offense. And maybe na me catch obi say wo be tufu aware mu aye nya abotre ne tie nipa na wo kasa free angle ben wo be tufu aware mu nya abotre ne tie obi tu fo aware mu tu fo afa wokunu ho o tu fo afa o yere ho a eya hye nipa na wo ka no ahwe amanye nti na dwene wa aware ho eyesai na dwene e wa aware ho eyesai be ma bi disappointed no it was me nyina anye na ba be ka kire a wokunu na ne tie no bonati modern we ya futu ana waye bema waye no oba bi disappointed no eti ohia wo na an wo yire men krokro no hye e ma de wo munyo adentia on healing from the trauma ade na to no instead so obesua nyansa free mu no wo de adane blame game bema na o disappointed no oba na o disappointed no instead se nko de behunu nyansa no wo de adane blame game and odi tu afutu bone no odi tu wana ka che o se man nyina anye wana ka che o se man nyina anye etu obi tu fu a ye hye ba bia awu the place now afutu ni free ba na se wutie the fact is we see so man disappointed when che se man nyina atesa the fact is we see so man nyina disappointed when che se man nyina atesa na wa ba betu me for afutu na wudi to me no who took from wisdom and say who took from bitterness
afoto na wo to me no wo to from healing and as wo to from brokenness na wo baba be ka che me say be ma de e ya hwaniye e ya bonetri modern adentia because wo ko hia be ma bi e ma na de won sa wo fom ntia na me baba betiw I will not waste my time on those nonsense waste my time ho kra wo baba ka che me say wo yire na wa ware no hwaniye o men krokro no o ma de say wo krokro mo a they will take you for granted when ka che so baby and taking it for granted o baby wo krokro na wo so muti se kosua eti me so obi tu for ya hye baby afutuo ni free ba ene obi ane eti na futuo ade na to no ade na nyame amana nto no se mesai no tore bi kwa sabi na yese so obesua se ade we die mama mani na ho mejimi ena me koba me namu ma ba ma we mejimi ena me di me sika komo oba we enti da chi bi menya saa no na ode adane ena mema nyina ye ema nyina anya. What are you talking about? Said you was Solomon, son, you was Joseph. What are you talking about? What are you saying? Said you was Solomon, son, you was Joseph. What are you talking about? Because a man is Solomon. Into what was Solomon for? I know said Joseph for Niwana. What are you talking about? What are you saying? Let me show you who be two or before. A young was what he answer. What's your young self with your two wunimu? And yet, the two now be Jina Swababe two for Bonnie. Uncle Boy, Mammy, Bemena, Miko relationship will be more. Na boy no board na no farm ho sana me fan na sam keke ma hwenu suban o de na no be farm ho eti next time no se wo hia be ma enye na no de fafa ho na okrokro na water fried rice ma wo no sandi umomo no enye no nko awo eya hyewe ne hyewe so hu ne ma we ni a na chese be ma no we ni papa eno na chese de to no osua bibia frim na nye so begina baba ebe kasa meme nyina because wo ko hia sabio de emfa kwen ana ka to so obi na emfa kwen eti na mini babia wo brabo ne wo eniema mienso na mibusa wo se wo hu wo brabo mu ana said you will see bo bra no enti say ne bo bra wo de wa examine your life, self retrospection, examine your own life, your own role in your own life. Enti say you will see bo bra enti aye I would damn pemu sankrofo ye adwuma wada enti aye eti sika bia ba wo nsam anu wadi sika bia ba wo nsam anu wadi enti aye eti na fufu woni wo munam yi enti aye righteous friends na anu wo munam yi would you be sika wuntie eti we aye and no ye the righteousness parameter eno no said you be ya dia wo mpese de wo si respondo edi ni patam yi enti aye said you si muni pay enti aye said you kasete sesa bi ojimi fo krasini enti aye ene examine wa brabo eti said you si ninu kurei eti aye obi ehun se wo ye trofo eti aye obi ehun se wo kasanye obi ehun se wo ye dwe obi ehun se wo mra wo ho ase enti me pa 20 aye ene me ba se me examine eti said you si kasa kire wo kunu enti aye eti said you si kasa kire wo yire aye se wo yire na wo ma ekomde wo no atam sika e de akofo oba foforo de na ko hye hotel no eti bi pa cho eye we ya brabo yesini se wo bi de wakoto na dwuma no na wo wie mu sika die eti bi pa cho we ya brabo we eye se wo ni adwuma ye fo bi ya adwuma na wo ntia wo mo kai eti we eye na mi kai mentam kese se wo ma ekomde wo mai eti eye se wo ma wo yire ne ho kire no ama ne sese sika enti eye efiera na wuti ne fie na wo ye fie obasabasa eti efie na ye wo fie a se na nka wo be ye no ene me se wo brabo na examine eti ke fie na ye wo dia se na nka wo be ye fie no akoto bibre ne niam basabasa wo mpre fie o senta enti me pacho wo fie na wasi na wo dia ma wo renta enti nka ye obi fie a wo ye ne senti ye eti fie wa se de wo si ye wo tenanti da bia bosome miensa bia wotum nti ye se de wo si treat wo adwuma ye fo yi wo ma di rough without any explanation nti ye
obi adwuma wo wie musika cha mo atro nti eye ene yi nyina ye examine yabrabo enti se de obayam from so wo si buni enti eye Shahomami. Obi trotro na woka no obi taxi na woka no. And can you imagine say work and pay? No afa kwa bi so age kan na free nsem. Ah, eti de wuye eye. Nipa ne na oye adwuma no pa ewie ne anumre wo kɔ no oba work and pay say be ya kan na be ba be ne dia. Aka bosome miensa na wotua wie na kan na be ne dia. Wo hyeda de bibia be twintwa na nam. Wasada de nsem bia ho hia be wurawuram adentia wo pese wo fa kwa bi so sa age ka ne firi ne nsem eso wage ne nsem sika aka bosome miensa no wawie ntide wo yei etitire ne abrabo na wo boy eti eye akwaji obi wa campaign ka won fa sika ne nkɔ wo fra wa na wo mfa baby Osafa emfa ka ne nkɔ na ho na wo de kɔ wonni nokura ma ne nti eye truck driver taxi driver nti eye boat driver yango driver Uber driver nti eye Ghana phone ebi mu ya online no oya no odu baby na wakate no wako off enti eye so why examine wabrabo a de nipa duane no anu wo chawo. So we read Galatians chapter 6 verse 7. Or say, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Dia wudian wo twumu tan wo betwa. O ka say wo ba brabo fia, wo bom obi ho, wo bom wa wo ho. O na eya wo say wo ba brabo fia wo botia obi wonya. Eya wo say wo sisi obi a wo si wonya no fo. Abrabo no, what comes around goes around comes around. Omo awu fra wusi omo no omo na wusane a wusi a omo etiene me pese wo examine won pense wabrabom e wo ne ma miensa so eti tenene mu righteousness de to so bi woni gi uyo obi a woni gi woni gi hu te se de akosu agwa boje mani gi mi hu ya na bacho wo asumdwe se de mimi wo asumdwe a medan na ma da wo obi ana hu bi wo gire se die enti na ama na basa ho na etete wo ede na e ha wo ede na wo ye every say peace and joy asumdwe ene anigie efitire ne abrabobu na eba wontime nya kromfo enya asumdwe da asumdwe ne anigie efitire ne mu na eba wontime mess manage sika enya peace da ebi sa ho be kire wo me busa wo wo peace wo joy wo asumdwe wo anigie wo ni bia e chese tire mu no wo laki bibi ntia ebi say righteousness no na your foundation na afedua na esisuo no sa peace and joy no na afifi na de ama wo na obetia ye kromfo anya asumdwe anya ni je oboa obetia ye obi obufu basa obufu na okasa rofro se kurasini a ya ntete no anya anije ni asumdwe oboa wonya da obetimi de obi kan ye adwuma na wo wie sika ni bi na wanya asumdwe ni anije oboa esoso da ye mpo obetimi aba adwuma na wo ye adwuma ne basa na wanya asumdwe ni anije oboa wonya na asumdwe if say a offshoot of righteousness Yeni emrenka so ubetimi aware na wo treat wo yere basa wo treat wo kunu basa na wanya asumdwe na wanya anije enye possible wanije ni ye fake wasumdwe ni so ye fake opani twanani anani raho mara husempa and examine your life examine your life pense wabrabum you cannot be a liar. Peace and joy. Impossible. You cannot experience peace, you cannot experience joy when you are not living righteously. Entertain abrabo a defense. Train abrabo a defense. Won't mean your side chick business and say your peace and joy. Won't mean your ba wouldn't crofo krunum na de da. No asa benya asumdwe ne anije wo boa wona mo nyina wo suro kra se obi yiri mpo bo dua wontimi wo yire mo na eda no asa benya peace and joy wanya
wontimi nya accountant a wo sika na wonya peace and joy oboa just o conscience na wu kura no a wo benya depression o conscience na ewu kura wo benya high blood pressure impossible and yakosia mitiwe mini asumje mitiwe mini anije check wabrabo asetra mi wami ina meni nye ena mini asumje check wabrabo check jina na wusisiye no check kan afa so ye adwuma check na mfofo na ne wo monam no check be ma na akọ ware no check oba na akọ ware no check niema na wo ye misumase no meba ho niema na wo ye usumase meba ho wo secret place na meba ho secret place meba ho meso wo bo obra we asumje ne anije ye wo mo bote ne abrabọ dia period asumje ne anije e wo ho ma wo mo bote ne abrabọ period wontimi mo abrabọ basa ntutu sika sam basa em mistreat wo wife em mistreat wo husband eni ne nhia joy any peace ye energy bia omu ba bia tse ne abrabọ ope no ma so no ma overwhelm sa area no omu ne ba bia no omu ko asumjie ene energy ye ba bia no omu ko ba bia kromfo wo omu nko ho ba bia trofo wo omu nko ho ba bia dwamanbofo wo omu nko ho baby akonkonsa fo wo mo nkoho wo mo chiche nipa nanti wo mo nkoho eni brefo wo mo nkoho envy and jealousy wo ma ho wo pede ai joy ni ayi peace wo mo bu wo mo ho pa o joy and peace wo mo bu wo mo ho papa wo mo ye spirit wo mo bu wo mo ho papa baby e fi wo no mo pede wo ho wo de ye dey joy and peace wo mo ya honhom a wo mo bu wo mo ho pa baby atro wo onsi ho oba ni okunu da bia mo kontokwa mo nteme ho ase je ahantan wo bia ni ahobraso de be pachaw enigie enne asumgie wo mo ma ho Juma CEO chairman managing director manager director human resource manager marketing manager D&D manager production line manager exchange manager D&D any ade wo mu nyina mo ebobrabo fi no peace and joy pede wo ho Juma na ye confusion ngo a baby journey ahantan wo peace oni ho joy oni ho odu baby aho brase wa odu baby enidie wa ena obi a wo mu nipa bia peace and joy abo da there is a peace and joy ne nyame honhom so peace and joy one of a two fruit of the spirit Galatians chapter 5 verse 22 one of a two fruit of the spirit Galatians chapter 5 verse 22 kanya misunu ne ban no ho eti baby ho fi abrabo fi debi se wudru office bi adwuma bi mu na confusion aye basa obekwa akoto dwe obekwa akoto ahantan obekwa akoto ahantan obekwa akoto pride obekwa akoto kasefi obekwa akoto abufu obekwa akoto pride obekwa akoto kasefi obekwa akoto abufu obekwa akoto pesame nkumunya eti peace and joy eni ho eya brasompa akra atmosphere no ye peace and joy because manager no down on manager no down on we peaceful and joyful me manage me ho rough we peaceful and joyful me manage me ho rough ena me wasumdue if say me mefa wosika won si di kura nya makono meni mreshe mentam kese na me bosu nukredi ahodu me sa me ya adwuma wo baby 20 years me ho amansam da nanam se me gitum se me ye nipa namfom so me ho nti ebre bia me fom no me dia ho brase
Eko nipa na waka kire ne sa de me ye anya wo da fa che me wate. Na me make sure so say ebi nsi biem. De etoso me yanu ade ba ko e mama sumdue nso ne say. Menye judgmental and I menye critical. I give people grace. Obi fumu a me man nye gidi te say de menye asa me amem fom da bi menye sa dai me ye nyankopon ana me ye bofo. I give people grace. I give people grace. Medum nipa. It is a mini abiton so hemu a enye me de. Me mpese me ya de ama ho akire. Obi wa da bi opese wonya nipa, opese wonya nipa. Eya dwemfi, eya dwembone. Asa nipa ho kire na na ye wode. Ade nti na nipa ho kire na na ye wode. Ade nti na pese wo kasama nipa feel bad. Ade na pese wo ya de na ti obi sunsum so. Eya dwembone, eya dwemfi. Ade nti na wutimi plane se nipa we mi kohia na ma ye na de ye be ye ne ya. Eya dwembone nti na woni asomdue e na woni anigye. Hunipa mobo wate na nipa ye mobo ade ketua bi na mo aye mobo empompo betimi abo wo motom empompo se bi obetimi abo wutrum na woji hu ba bi ananye nipa aniama ma nipa ye mobo doso it is a many bi koto hawo mu ana wo ye mfom so a I give grace me dom no oche ma asase ma me ton ye 90 min points me jene chopa ne tum me kasa nya hye yen san hyase biem enti me wansumdue me wanigye ade etoso biem asa wo pa asumdue ne anigye apart from righteousness wo benya nso ne say se wo se wabrabo ne kutawa eti wo blemu nkrofo ntirikire won sa won nkrofo so asumdue ne anigye you take responsibility for your life wo bobra oh me pa chesa wo bobra wo ye adwumaden ye de ade hye won sa wonya ne troka wo de wadwene ne wakoma nyina ye ne yi etieno so mama sumdue ne anigye pa so wo justify wo bad behavior because somebody behaved badly you are immature. You must first take responsibility for your actions first. And when we say the way you are in but no mama right to say me misbehave. And when we say me juma ye 4 years sent na miss me say me boss years sent na miss me say and no yan kwada suba yan kwada agro. Won say kwada so mu di agro ofia. San kwada di agro ofia ho. O say obo na miss me burn vie. I found me toy and me found a toy and we enquire for babies. You take responsibility for your bad behavior. And when we say quite fast so yeah, I didn't want you year dear, but and no mamma quite say me go me one must say. And no mamma quite say me casacho rough. And no mamma quite say me twana mobi atisa. And no mamma quite say me casa rough. And no mamma quite say me bube foot to that extent. It me Jim from so to say man respondi, my acti and untifacha me. Nama G and watum. Nama yem hold you must say ah. Next time no me pese wo benya power over me. Next time no me pese your decision and answer your choices e benya power over me. Next time no me pese your misbehavior e benya power over me. Me pese da ache se bia wa mu ho. We ni wo hunia e ma me nso koye bone da bi da. Me pese me de papa e di wo bone nso. It is a we read Romans chapter 12 verse 21 or see en fa papa any bone so. I read Romans chapter 12 verse 21. Wan ka see en fa bone ni bone so. Wa see en fa papa any bone so. Eti bi amenu na o me kunu ne o me yere ne o. Madam for ne o me boss ne o madwuma eni ne o. Sa wo de su baby a subanya enye. Wo misbehave. Wa actie. Wa anye ne yesasa wo ye. Ade bia wo ye ne kwan bone so a. Eno ma me license say me so me misbehave. Dabi me nyesa am too spondo. Me sue bibi free situation bi e besi bia. Minya baby from meeting to we kon we man chat say ade. Media me mani paboni ni ma me nane ni paboni ni o dabi da. Media sabio me ma jimi fo ma me nya jimi fo dabi da. Se woni mu kasa no nche se me besua na me so maka kasa fi. Se wo kasa na wo didi atem no nche se me besua na me so me kasa na me didi atem. Me ma obi anya me master except the Holy Spirit.
It is a whoop peace and joy and the media wono. And the genius soon do a fifi ewa abrabo yetene abrabo. If you feel what baby or be a gin from Swatum. If you feel what baby or be so from within a bonnet channel. Nini I na dear with me the che. If it's a when him send the pan a yabone and ya bofo. And when him says I see ways to any paneteha. And as a winning the panety and so any other massifo and from so be betting me a freeba. It is being performed when you're so judgmental and you're so critical or give you grace. And at the toss of your whoop peace and joy. As I would be taking responsibility for your own actions first. Say BBC and Trenton was how will be answered. And blame Casa may yes, and I miss me, massam. Mikuni yes, and I miss me, massam. Oh, Mikru did the attempt, and I miss me did the attempt. And I miss them Mwadi until I miss me Mwadi. Nessa is a sister na Yamio. Oh, sister, is a sister na Yamia would do so. Or call left and now call left. Or call right and now call right. Or Mwadi, I was Mwadi. The buffo announced Ubufu, we are qua. Yamia moye say, Bibia Mediaso. Or boy, you say you made dinner body in also. Etienne, when I made the bread was Sompa Rhapsody. Your radio counselor, Kosia Guabuaji. Ebi mo from the wisdom woman. Say obawe woni munyansa pa. Meni munyansa fi se maye mistakes bebre na mesua bibi free mo. Wo obi a wo ye nyansafo a wo ye obi a wo ye mistakes bebre. Eti no wo nyansa bebre no. Asechira no no. Se wo hia obi na ka se nipa we woni munyansa. Na che se wo ye obi a wo ye mistakes bebre. Eti no wo nyansa bebre no. Difference in the say nyansa ne Jimmy difference e wo montam ne simple nyansa ne da bia wo sua bibi free ne mfomsuom na wa make sure say wa free ni party biam eti wo obi na se nipa ne nim nyansa no na dwene mu do a eno nche se nipa no wo ye sento eno nche se nipa no wo ye bofo eno nche se nipa no wo ye nyankopon e che se wo ye obi a wa ye mistakes bebre na enso so no mistake bia wo ye bia wa mana nchemu kwa or gather lessons and wisdom from them eti wo experience eti wo tenase na wo kasa or was scarce bebre eti wo timi de boawo e ma se wo be fa nko ade a da bia wo duru ye na wo to fom no wo duru ha wo betwam eti difference ano no e na sabi odi oye Jimmy for ne de ade to na wonsua bibi mfrim o hia ba ma we wo ban ne na ma na no ne na wo ama ne tim so nkoye adwuma mfa nhwe ne ho no mfa nhwe nkoda no ade echi won se me pe ba ma foforo no asan hwe me no asan hwe nkoda no na ba ma foforo nso aba no no se na ba wo na ye bon 2 ade echi no asanya bon 3 ade echi no onya bon 4 ade echi no onya bon 5 wonsua hye na ne ma ne wo so se enye se me twa ma ba ma foforo bia beto aduane adi ama me e beto aduane ma medie na ye solution na emom se me me de me nsa ba ye adwuma na manya bia di ahwe me ma no eho ene hia eye nyansa eno ne efre ne nyansa ade ne de beto na ede na wusua free mu your radio counselor akosua goaboaje no ago matena se be be phone lines na wo de wadwen kire na ba ye wo fa mu bia brane ani hu nkomo matena se de me ne nyame hu nkonkron e na atena se the Spirit of God what me mu yes what me mu no me ne nyina beboa wa no pay 0260 196064 and 0260 196065 Sompa Rhapsody 0260 196064 and 0260 196065 no any lines amedi eye adwuma e wo Sompa 106.5 FM Accra na won so so wanya kwan na wabametiefo abaso dada menhyanse na mintie die wodi kan na afei yemfa de aka nyina mo ba mesam mo no tofa wonu abi gina so na wono so atimi aka ne de hello good morning me ma me be na me hia na no pay oh where dia wallahi munya kura wa no pay kafra hello yeah funny man kafra pizza ma
Yo, Ima, memo akwa baba Sompa Rhapsody, mami tio. Okay. I'm afraid let me show. I mean, I put to any concern and I will be there. Amen. Now, beginning of that on comedy, now what I say, the baby, I'm not adding any into a yesterday the community, into keep at here. Now, make a point so, not no thing, maybe I'm not say I'm not looking at an hour. So, make a point so, look a point so now. A corner coming, because you are baby. You shall go in another, and then for die. Since then, I'm ready on the Kotai and the big, Your Kali, it should not be not like, no, actually, it's good. I don't make the money I had. Into the different Argentina, or the oil, or 10 past 9 now. I say, and you no mamma, or 50, like, oh, hello, and you can have another. There, I that's what I'm doing. Like, can you imagine, and then we made material, and then let's shoot that. So, when you're not a good deal, Obama men for dying. Oh, a question. You don't know them, every idea. You know, my dear, no. If I didn't know, well, who are dear no? Yes, sir. Almost our attitude. No, you don't know, friend, on Sunday. There 1 week, like, and also a ma, or baby, or was strong spiritual instinct. So, I knew a be honest again. Ah, up to now, the girl in the the lady and mammy, the memory also can be this again way any papa. Say, Opa friend Nebusan say, and now calling chain, say, I didn't and say, on Fra will be him, I didn't know Mr. will be him. Find out from her first. Why? I don't know. No man, I did not go to Obama or cookie leave a little higher no need now. Ah, but when you say, and when you say, and what would you say? The Okoy in Sumas in the Wahoo. Aha, and then no, and then I'm I don't know, necessary. I don't say, don't know who I'm million. I used to because those that I don't have any. You don't do it. I'm not papa, more person, or come say, did I meet you? And now, if they do fear, I didn't know I could try it. Mate, Sagan, so Sagan, who you know, so house happen. Tommy, let's say, me can now, lady, now, and then the quadra and 1 year more now, 1 year more. Oh, yeah, I'm no company now, say now, I'm also coming. Like, like, okay, and you won't say, wouldn't you want you to say the way any because lady now in the quadra and 1 penno. Wouldn't say, someone say 1 penno. Good. Yeah, penno. And now say order so any hange or any brabo papa. Or say Jan the quiet man and go. Mate, mede your client service line be to your friend. Na me ma wo futu de wo be na lady na wo pen no. Eyen so se wagye atum se wanya de. Enti make sure say dey wo can. Yes. Aha, akono no next time no akono no next time di so. Next time di akono no so. Akono ne ba wo punu mu a memmie no. Why? Mate, me da say. It is 0260196064 0260196065. Just bread and pastries. Sciatica originator 21st clinic. And now omo ebo me chidom. Hello. Good morning, Maragusa. Good morning. Me papa ben me shiani. Ayo, brother Sami maminti wano pe. Amen. Now, before that is so, he decided on Thursday, in the Bishop Deacon,
you will see 50 years anniversary. Yes. Yes. When any program you let me tell you no matter than Yaka. No, me time taking me up for education because of this need. But in the no. Let us start program we know. No me still using a friend. Any same message. In your no time. It will say, the great because women telling no money. And a movie to after line. Me pacho mate. Oh, Shroud, so me that's a yo 0260196064 and 0260196065. Hello. Yes, me near Baba. Yes. Oh, kiss your mommy. Oba Panet is saying. Kiss your mommy, Nampacho. Nampacho, Nyami Guswe Shray. Hey, Obeya, what job? I'm a jammy bano. I one Obana, you know, Pobo. So, sister, Oba. Amen. Upon fix room so now one shroud. One some day saying I would get money foot on some papa. Send our program went ban Tamuma. If it will fit that demo war, make your one visit and send her ban Tamua. Someone, change for basic day 2020. Bad the basic layer. Uncle sister, until you're calling. And can you be the high end Chinchang name of Sota? Yankupon Shaw. Amen. If you can you say, Yankupon, finish almost on show. Or pay a piano, or come be sunny for the Pino, or come outside the piano, Yankupon, Yamaw. Amen. How? What my was someone also the Diana Mika, a woman to woman. Yes. Yababa. I'm telling me that's and nothing I can be. I am a mediator. Me, they how I did. Matthias. And treachery say, Sota, send me what treachery no. Because I also near Yankupon, the Amma. Again, we am the Jumano, a billion. So for people, when you say, of the Casa, some way, I read the members Ama, I can't any Ghana. I know this or now was sheer ball and all the good at them. No big number, say, or yeah, near my ball and all the photo came, they are tolerant station in your manoma. Sota, and a woman in I am. Mate woman to my messenger about enche mate let us say Yamisha bye 0260196064 and 0260196065. Hello, sir. Good morning. Good morning. Many about Ben Messiana and pay. When you are by about Mama again and break her chum again. Ah, you, Mama, Maminti away. Sure, no, Mrs. Sana, of course, and I may buy mission me to stop go so I mean, sure. Amen. Sure, I'm not what in morning, me to stop the CB Gususa and Premosa. Amen. What's the Casano, Naminu Coco? After me, Jacoco, Namisusa. Oh, I mean, Mamma, but there's a mamma, them is there, Mutam, me call them up or swamba. Also, soon be a honey pama, sooner can I come out so a tyranny and no crepa and no crep. Hajim. Timiko Suya, and I may peer by. And I'm saying, Mamma, them is more chance. Te sanka some way bantema. Not I never be new. When so me and he said, Opio was Siswa, Ebian Juma to one Kakakra. Now, for Shia Bema dear, Ebian on some maybe, and also Beman Bakato say, oh, me go. Would I use wood, no? My use me the Bem Mount. Fire say, Yawa, what you men find ye? Would I may yam mouth? Now, so Trimuya de may yam mouth. Now, would you know when no one use again a Beman Swajawako? No, Memonia maker. Matthias, a year. Down of over Casa, me see me for number, not so my and no more number, Binazuma picking in a Messaboso. Why? Miss Medas, Yamin Pa, Yamin Shrow, 0260196064 and 0260196065. I have Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello, Mama. Good morning. Good morning, Obapa. Now, who are dear? Mama, Grace, Miss Redro. Yo, Grace, Mammy, one of pay.
de bia me kasa wo ya chede anyame odo be che o manga no mama se mi tio sa na Mrs. Ma peja oh mama de bia meka na wo kan wo se ya fa wo be se obi digimi be se wo de nyansa ehia no na awale fa ya wa no se ye na ye metua awa na ye tambia na se ye kwase ba ko ye kwase na ba ko koso me kuna sima ye butu kura na ni buofu asam tanta kwa ntia basa ma na ma atuma de mbi ma no menkasa ene so eye bonana se menkasa no enye boni kura enye boni se u se debia mekasa se woni obi tia na wa study no wa observe no na hu se de esitie etutim se asem wei se wo koma so a nipa no de bubofu nti sansam ne wo maso enna wo chance se wo kan se bia nim se sansam wei die wo de ya chance free hai aha na bepie eti me make sure so say me so me guard me ho so ho because one who say wukunu no ade we one why identify ne ma bi ade abufuo ba eti wo fam no be ye okay me we ni me mfamfa ha asem we me example ba because say ni kunu fra adwuma bo so me do na yi e fa ni say wo kwa adwuma na ti say me bu say adam yakola we nkanya bone o anya bibia eti ohun sa na say oba omusa na hwe no ade ne bag abesi ho edi be bosome miensa no aba na se de mi fra adwuma ba umusa me se na adwuma ti se e krache na se me bana mi busa wa na onti wo observe ni pana no strategize eti wo be asem we me koma so pe e de abufo beba asem we me koka pe e de akasakasa beba eti me hye me ho so me gyina nyame ho den so na ma hye me ho so woni ema bi mo na afi wada ne da nti na bufuo na nya wo nti na ne bufuo ono ankasa na wo behavior bi a onti mi nya ho adwuma wono an ne wo niema bi wontimi nya nti ya memfa no mema ne hawo bebre se bia wo nti na wote saa nipa bia wo se de ositie wo behwese bia yi wo niema bia wo ya etimi trigger sai bufuo na na eti wo niema bia wo ye etimi de sai bufuo ne ba na wo yi wo de na firi ho na de aka ne de ono ankasa waso na ade why yo mama me da shia me sure na mama ho de na kwato na de bia atwenfo ne yetumi ware ya ware ya me sure amen ya me sure won so me da se pa hello yes me pa cho me ni abema be na me hia ni osi break osi bant ma kritia ho fe he toto pashi akosia ago aboaje me da se aka nyansaboa kwa me da se ampa oya kusia nshira ampa me da se na me di wo shira o my Ghana amen said o tamini to pachi na so mo da boka na tai fa na me bitu me da se yes I'm short of words Yankubo nshira o na woni livi program we enabuna Africa omo seba teenagers are busy early 20s seba na be experience akasombe glue to radio them so nanka ya me ya duma nanka omenya access to sawo nkomo die ya na yesanso wo Facebook live nti se okuta phone kura na wo Facebook live a obetimi atie bi media adom ene de me wo fie anofe yan samnyam pie ena me ene mabayoa 18 years obenya 19 ochinachi ai obo fie amuti ma sheda so regulation omuti mami chidem ponshirao amen yes minim se aware etimima couples here at the four aware ya etimima couples edi hia kosiawi here ejina sedie ototo nyema ani sedie ochisu o partner leso mami ye movie ya brabo a testimony ye onzo ahase no echisu wrongly ema kaye sheye delay ye na nyame adom ya ba mu se de okaye se oba bi nyinti na se ma nyina na enye ema nyinti na se ma nyina na enye gabi sane wi asete ya fun sane ye se sensio fa wa no sensio fa ba no chese onu nsuo biom enokre bo epi won hia papa no ana won hia on fena nkata yankopon adom ene aware bioma ta ware metuma gina yankopon anim yese bia me yere ofin kira me be bona basmani tibai ne de ehia oba papa na woni bibi e tru ka so bi say na manjije o yere ne so
na ni tirim bɛn de ɛna mɛnji jo kunu so anambe munu na obebu kwase a dabi ɛnyɛ sa ni obatie anabe matie bia no omunim we sense no e catch yourself say na me feeling wo ba we ho the fact say bia unda na din chire no ebe hunu say asetena pa anase ahweyi a wo de hwe no ɛyɛ inafa enyama bi tima koyi be koyi de bia bufo de bia kaka ebufo ne beba but mo ye nipa no e wo some correcting mistakes na move on obokosia Yankopon nhyira wa ho beneda amen no tutu na mo tisi amen na ombo wa honden no kwatenten amen na ne yentenanche amen amen Miss Medase totopashi nyame nhyira wo paa wo nhyira ne wo nkranhya wo de abreme na no pe wo Sompa Rhapsody so 0260196064 and 0260196065 aha Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello, Mami. Yes, Mommy. Yes, good morning. Good morning. Oh. Yes, I want to say. Nyame adom Mommy me ho ye pa. Eh, na de mani ade Mami. Medase. Nyame sira pa ni kutu mo mani ko ani me nan so ka do 7 ase. Yansa eni kan yitu. Yansa di wo mo credit. Abo nyame sira ono nkyerɛ pa. Wo futu. Register station ababa so awo de nam so asofo ne adi papa wo yi amaye. Nyame nam so isra nyame sira Sompa adwuma yefo ne atie kokofa ba nyame sira mama me nyaji de na me to nka e fidadem ho na be 2 years na me do ni sa se wa ba me nyaji ni no adi kwenta am sa wa o sibre no me dase aro me ni ai se ma me nyame sira wo ni be 2 years ni ana me ma aba akra ha se okay wani krambra bo sembetre me pompa ya ma na de fla de ba kwa me de to di so dia cho ni se me ma yi juma ma me akwan bi ga ba bia no ba ka wo ma matin kwa no panyin na nyasai panyin na 36 wo yo ba ana oba be ma no 27 na be di na ti no ne bo so no so 26 okay because so de ye yes ya fi okay SS50 yo dem ba ko I was here out of school I okay so kwanda be bia no waka wo ma na mte wasam de amen mami nyame nhyira wo so nyame adom a wabepie woni nkran abepie nkran yi de se me ma wakyede wuku ada ya manka somakora ne ba ko no momra na me wakyede bi me mfama no momfamre why omra Sompa FM ye wodo ye bendo me market ma wo he mami wo no wai ma ko da ayi kaswa ma ko da boja tu okay ene wo de me be fa wo number no ho gina so ma me kasa wi a ma me fa wo number no me hu kwan me fa so a wo nsa beka why hu hia sa wo de because kaswa ba bia wo kan de emuwa ye betimi de amaka na card ya brew why nti me fa wo number no me fa wo number no na me fa number no a na mafrɛ na kakra bi a Sompa ye betimi na ne ye de ama wo na o de aboa nkwala no why enti ma ayi ade fa me ya na me tenti am ntini fam na ne de me bo mo de me de ma ye dase nyame nhyira pa nyame nhyira pa amen me dase me dase na nhyira wo nso ma fa wo number no nso me dase pa nyame nhyira wo bebre obetimi akate no ai yeah me dase bye Yedamasi se Sompa Rhapsody magia tum. Hello. Mami tra e paucho. Nana ko joji. Le no mano. Ya omo sa. Okay. Matene meyi na sutire. Why? Meyi na meka kire ne se crofo so mo friend number na wo munya why? Na wo bepe number fufuru bi a wape why? Me dase ma me nyame nhyira.
Eti for Sompa Rhapsody, Sompa 106.5 FM Accra, na nche na media frefo no aba ewiye na fe ye de second service dwumedie no na ye de atoaso e de amamo. Hello. Yes. Good morning. Good morning. Mini abema ben meshiani. For the friend Maxi, the Yo, Maxi, maminti you. I'm the name to wake up now. The way that I came on, the Nania, the Gabia, my elephant. Because if I was in Nania, I get pushing me a yapa because I may have mentioned to put in Canada. The lady of the chief, the agent said, the only quick was not in the bonnet. But the time, my cook wants to was putting idea. And my matrix on it because I tell you, I will turn or anything. I know correct. It's a man, matrix on it. Then I open. The beginning of Catherine and Goofy. I didn't saw you for Catherine and Goofy. He's a lieutenant tonight, Amman. Here, you know what one my wallet and my son and cover. The two they are netting, but Metias, yes, sir. So what the was some man, me, I won't touch you. So what the was some, or big bonum, your sister wouldn't be some. Nasa ni panicas or the Nasama Manyamia was sissy. And then in court, Nadia says, we be acquired because Nipan was sissy. Every say on Yankopon na a return in our no, and then Yankopon soon a cheerny packer, and a the obie who no yami wo. Enti, and a dinipa be a woodiana no wucha. Eti awariana wotia sie no modern boni nyame wo huni nyina wo tue nipa so ka ampa nyame wo hopa. Eti se ne boni na baboni bia wadua no se wansa kira wadua mo no ankasa ne ho. Wo na abusua no wo ye abusua ne ti. Eti se treni abrabo firi wo nkyɛn ba ekonkwara no so ekova nkwada no so. Eti memo aba mu emfa ne nkwaduro so enye ne boni endome no enye bibia saa. Kache Nyankopon kora sa oma wonya ehumobro bi ewo mu emma no se de be ya wonya otan bi ntia no won wehye se bibi boni bi beto no won wehye se o da bi men wehye sa kache nyame se won sa wo yare wo de wate no ho na de to so mienu no oma wonya tema bi emma no because e bia na nyame pese wo hye woni monyam wo kwa bi so na emom no eye true se wobetimi di wono ne bone ya che no fi se wodi obi bone che no a emanyame bie kwan kese ma wo pa eti se nyame ho adon wa mo ya ye ntimi nye nipa ye watenka ye wadwene ade bi weto wa eya se ne ho adom wode be mawo se ne ho ahode wode be mawo ka che ne se won san yare obesa mo yare wo watenkam na oma wunya humobro bi ma no na ontue oma aba papa bi oma bibi papa bi mfiri mu emra wa brabom why medasi nyame nshira won so pa medasi bebre memfa di o chat okra hello woman to woman, no. Masaya, bacho. Bacho, tama. Metama, so na me ka se bia. Obi fufuro bi na e banti be fa no. Mame fa bako pe. O de mate, o de fato so. Onim. Ade e sanwa ya o ka ade a be chef pa ni se fa. Se obi ye bi, obi je bi na se. Oye ade ma obi ye papa ma obi na se nipa anima me gese nyame ka no aye ya je ma ye papa ma obi na wa ye ni se me jai papa ye bi mo ni ka je no so ta ene e program ni se me ka obi a o tie ni no won ni sa je ni se o ti no kre se me e ma wo ye me papa e ma me di bonye twa wo ka na ma ya wa de bi amana ya wo ya Jam life man na je obi foforo papa ya wo papa ne ko weni o de ye ko nya wo ya na ni be so ma wo no na ni be so ma wo Nyankopon se papa na ye no ye ma wo nipa wo ye de ma onu Nyankopon ye de sem Nyankopon na that ye dem no beden a bit ma yen e na rem paso wo ka wo bi mu ye wo bua wo ye tin bi no papa na wa ka hwe Nyankopon se nyame kai me papa ye Sa ye no kai me Emma de wo mu kra ne se de wo mu kra ya na nipa nim ne se onyame asem aka se de nipa dua na no no wotwa
so enti se wo ye papa wo dua papa ma ho no matter what wo becha eti adenti na obi dua babone na wo se enu so nti wagya wo papa ye dua da bi ma obi enua ne de koso adua papa no wo becha ono so dua ne bonia ya wo becha ne bonia ye eti memmo obi ma wo kase because ye nya adwene bi se na me ye ne papa wo dwe se papa no wo ye ma nipa ne da bi wo ye ma wo ho wo ye ma wo menye papa ma wo bi enyine se wo ye ma nipa ne da enye bi da because wo ye papa na ye wadwen se wo ye ma nipa da bia won sabe wo fo wo beja papa ne ye na emom ne wo de hye wo tirim se asase we so no onyame de principles bi na abo ne mera wo de ahyehye wiase no wo se de wo bedua na wo betwa enti se me dua papa me twa papa enti me nkoye obi papa se de be ya nipa ne be ye me papa me ye obi papa se de be ya me dua papa ma me ame ho. Yes. Wunya sa adwene no a wo beye papa saa emfa woni de nipa beye emfa woni nipa boni aye emfa woni nipa suban esese ye sesa ya adwene wo papa ye ho nipa bebre na nya adwene bi se na me ye ne papa dabi sa wo ye wadwen se nipa na wo ye ma no de nya wonya wakatu awie sa wo ye ma nipa no de wonya wakatu awie sa wo ye ma nipa no se nipa no me kamfo nipa no so me ye wo papa nipa no so me de da forma wo de wonya wakatu awie na ma wonim sa wo ye ma oho na wo ye ma nyame a ene ye be fi na ede from bebre aba why yes and then me sa na mafa ne se me das ya na me ye den me ye komenyin eno ano no wo anya wo fa me ya ma obi fufuro eno kre na me de ko ah nyame sha because ya wo so ye ma we na anya ne sente no e bia na obi nya sa mo ne kura sa na e sa we di ni ntino wama onipa no ensensi forma wanya omwa nti no yensi asade no yenya nko so yama kosia na kosia ampa ye koma ama da chi bi ubehu ansa adwoa bi abehye woni munyam yes me da se nyame hira yes me da se nyame hira pa on hira pa sa wo bai me da se ya hello me ba cho mini aba na mehia ni paso medin Rose yo Rose frefri oh yeah yo Rose mami ntie wa no pe me fa won twato yo nyame kwa pa mama nyame yo kase pa sama wa kani na wo no kwa pa nyame sira kase amen aso ana pa ile so de ntia me frɛ ne sɛ me pɛsɛ me ma wutu me so anɔpa we because ma adwin nyinaa tu abom ni nyinaa ne sɛ me ne aberanteɛ bi tenaeɛ na boy no ɔyɛ good ɔno ankasa ne suban deɛ boy no yɛ good paa me ne tenaeɛ metumi sɛ ɔyɛ ɔmfa de biribia nsie me bagya sɛ ne maame na asɛ ɔyɛ wei problem akɔakɔsɛ sɛ boy ne pɛ ne maame asɛm paa nti biribiaa koraa na ɔno tae ne maame akyi ne ade ana me ne mo kokotena fie so me kokotena na ma me fie bibia me na me bibia ene ade me complaining about ne me ba just say boy no ono so problem me say because we feel na e bia of the ibana me ka na adwuma bana me ka say bia bi say ne course so wo ko akọ ha je no ala tanbia ma complaints do sese me dwen ho ana mse da bi se man free ha no ma wa da kwa na me ne ma fi nte ma ka ko e basa ana m ko pe dan na me di tuye no ana me de na ese ne ye di ne ade na me de me ka se boy ne se on ka ne be ntina because ne family no ma fine but ye ka de a boy ne ye good pa me ka se oye pa nti me a me sanje ho na me sanka se da bi ko ba sa me so ma hwere ma de nti boy ne san ba back do ka kire me se o be san ne ma tena back ma ta de ba ko ne se me di kan ne tena ye no me ni anu be ka kire ne me ma no mu ina de betu ne nim se o nya me ho ade because ma di kan na wo ba ko ba ye kan o de meye nyabotre meye ena me de miniska ena jese excuses de na boy me nti no
me no work say wa sia baba ke say o na me tena but me ma ka che ne say me some me person me bo jamai bi no ko ni me nta jama mo ne die me person me bo bi ni so ya dai me ma die me ka en boy ne say ni nyan to bo se na de me ne betena ono abehu ne ono abayi se mi hu se me ne no kwotena na bia me man we se mbere kakra man nya me ho ade ana se me nya ne life man eno nti ama me de free yo me da se ka kire ne se o meye wo ho ade answer because be ma wo ne natena wa ma wo ba ko abam wonya kwa second one beba third one beba wanimra wo ho so no na amaso enti ehwo de ne de hiansa wonye ne chenchenchene pekakra me mo mabusuafo amane so bo abusuafo amane ne be ware me no obi ehu se wo me ye wo yere na afi metu aba betena wo nchen enti even though we ni papa wonya na wo pe no ma secure wo ho me pa cho so ate ase secure ho because se bo no wa wo ba ko awie no da ba biem woni ma wo ba ko enti da ba biem ena me nso me nyini enti da ba biem enti anya bia no ma prove a kyerɛw ma fa kwan bone so am ye nya ye ho but ma prove a kyerɛw you have nothing to prove again bibia ni we sasa wo ye biem de kyerɛ no because ebra impo wo free fie na wo kɔ han wo dan wo hu sa wo nso ye oba papa wo sa wo ka se ɔse wo ka so ye be ma papa ono so nim sa wo ye oba papa sanka won sa ama aha ono so hu sa wo nso ye oba papa enti na oba ye no because se wono wo tena ye no wo be kotena wasifie no wo hwe modern bo no wadwuma den ne ne na wo ye enti wonim se wo so ye oba papa enti ka kire ne se de adwama modde woni adwama moto nkwanta wapai enti wono de wo ho wo ye ready bi atam bi obenya ready bi na se wono ne betena because wono ne tena nyinsa betimi asan ba bon 2 bon 3 by the time I realize no wo ye oba foforo bi ho ade because they open when you free where we nti or twa de yate bebre woni ga bia wo miensa wakoye foforo ho ade woni ga bia wo 4 wakohia foforo bi waye ne ho ade nti ene ware me na mabusuafo ne wabusuafo nyina ehu se me ye wo yere na bo na de to so biem se nyame ya adom na waye wo ho ade na waye na bia mukotena fie me fan say fie na mukotena because be ma wo pene ma me asem de ekwa bia se na se wo be na se wase beben so be ma wo pene ma me asem de wase beben ade ba ko yi free wo kasem ene say wo kru free adwuma aba na ena we ye wei ena we ye wei ena we ye wei ena we dabi wo kru kwa adwuma no wo beduru a de here first odo na adwuma mu te say wo ko enyame bo ama wo nya sika kakra my favorite food ama wo bra na bedidi eno ne yedidi eno ne ade a wo be ma ne nya beduru a wo ye wo dia eti afa na wo be take care of him wo nya beduru fie wo ye wo dia eti wo ko adwuma de ko eni de ne se de esi koye ene aduane a wo bedie ne modi monkomo eni kwa sa monkomo koye ena o maame ena ania ena we ese wo ye oba wo timi bu ani gu ade so me ba cho wate ase aha ese wo ye oba wo timi bu ani gu ne ma so because be ma se be ma pene maame asem a na wo keka ne maame ho asem kire no a wo mpe wasem se wo pe be ma pene maame asem a na wo pe ne do a wo de fa ne maame mu wo benya de wo pe bia eti se wo be bia wa no kra ka ne maame ho asem wo mu se ne maame no wo enipa o wo ne ma bia wo no ho ayenye but wo san wo ne ma bia wo ne ho ye yes aya na mu mo fitini ya sometimes no aya ni ya ba ko mu ke kan unse nyi ze se wo ne wa se ne wo kuma ko betna aya na sometimes mu ye de mu ye enema bi kire me aha na ya na sebema na me ba cho eniema ben na ya na wo ye wo eniema ben because etere bi a eniema bi a ya ka se wo ye me no wo hwemu no na eye inshada nya ka example ba ko mama ye die na ya na wo ye a che se wo tete ho ni ba ko ka me ho nsem kire ma kuma ba ko but no de menene e fine panti onu free one ma ni aba no kwa kan ye nana ono be ka tell me say ne she ni yo na say no abeka you see also was in so ebe ono so ye e be se we say yo na wo ye bibia kwa ni nta men kan ase asa wo ye bibia nya ne fe
nipa su but saa sam mefan say obi be kan bibi kire wo say obi aka we a eti hwe wo hu yi a unte so wote asema nipa ne kan woto se hwe wo hu yi wankasa ko bo okuna mane so hu nyansa ewo mu no o se hwe wo hu yi wanka ncho se ko bo be ma na mane etu ono kura ne ni kwan so obeka kire but obeka kire wa o ka kire nyame boa ma wo hu se de obi siti a enye se be ma wo ni nipa na ya aka wo e ma wo kwan be fa so ni nipa na tena eti ebe wo se me kunu nua bai says adwiri se no wo fa me ho ene me so mema mani ada wo sa kwan so nti masem bia me nka nkire no wonam ho a me mfa ho me ba cho so wate ase eti nipa na ama mebo amane ye se wa bebo amane ye nti no ene wo nkumafo metena do anwoma so na emom no ema wo nyansa na wotena fie ho nyansam because anye bia se wo hunu adwene wo ni tirim eti wonim kwa befa so na tena fie ho ti wo be pretend to say de wonim he but wonim ne pa aha sanity why eti emfancy a medase ese medase yo nyami shira o shira on so yo eti for we de ene de second service for aha mi an me yo musa eja omo magia tum se ade yi aha wada hu da chama na ni ene da ho no na so me pani de afem mese ye ni emre nka so Mami's fancy dama Joe's bread and pastries ne 21st clinic. Na men kan ho asem kakra bi ncho na afi men sorry so. Na yem fa Sompa second service no emra. Ye wi ane de pram to breakfast ye bono aba. Na 1 p.m. to 3 p.m. ye de Sompa delight aba. Sompa delight wi ya pe. Na ye de for God encounter jumedi ko blabochi aka prof. Wi ane de hot bite kase ye bono aba. Hot bite wi ya na prophet mango dance what was so. Me say wo pe dokuna serve wo ho. Wo be say wo ye kinky party. When ye event funeral, opesi a customize kenke ne mawa. Kenke ne mu ade ye 3 Ghana cedis pe. Kenke no ye 3 Ghana cedis pe. Na emom de odebe keka ho na be kire bo a wo beto no. Opesi a package ne mawo. Ye de good disposable container mu mawo. Wo pe fish, wo pe sardine, wo pe okro, wo pe shito, wo pe mako, wo pe green pepper, wo pe cassava fish, red fish, o be bibia mawo. Dokuru ne mu ade ye 3 Ghana cedis pe. H. John's bread and pastries, wholesale price, and no convenience storage and delivery. Baby, I will be our or die de bebro. A brand so with the moment, Sabreno, our de beba. John's bread and pastry, I will domi commercial bank at you. Bet me a friend or more, I was 025 60 688 32 025 60 68832 and Crawford yana numbers me born in 10 times you say they me to me boase 025 60 68832 025 60 68832. Make your kenke experience easier, healthier, and more profitable with Just Hot Kenke. Now, 21st Clinic is see where your sciatica originator, sciatica pace setter, sciatica commandant, and a sciatica researcher. I mean, church you what? When him said, "We see a chi if I would trust say if I was simbisi would answer." Ain't seen a wohono. Say who teach ma? Yariana anya wono. Your friend is sciatica. E wo mu mutimi kawdre. Usisi echika odre woto ase wotina se kra na wotoye wo ya wanantu wonante kakra bia na emututu edura na dwokra de na ka na ho de a woje ho ba bia enye asa wonan na chi wona aloke wonan na chi wona aloke na 21st clinic no ye from sciatica originator fi say omo de di kan be kan yare ne ho asem wo Ghana ha ye from pay setter e fi say omo di kan dada ye from commandant fi say omo command sciatica ne ma mutu ase ye from researcher fi say omo ne bie East Legon branch e ye research ankasa ye from sciatica expert e fi say e ba yare ne ye tu ase a wo mo ye expert number 1 aboa bia be do resradia wo sua preko it be kan for 21st clinic ama wo mo kan hu bi ene ye de Sompa Rhapsody dwumadi no brewo
sɛ wo hwehwɛ mo Accra Hatantra Hill runabout sɛ wo free Achimota mo eba wo de wo kɔ a wo nsa nifa so hɔ no a wo foro bepo no a wo behu wo mo be na cage si hɔ no a ɛna sɛ wo fi amasaman na eba na wo dru total filling station Mr. Golf filling station runabout hɔ no a ɛyɛ atwa wani na hwɛ wo nsa bonkum so ɛhɔ na 21st clinic ɛwɔ tema wo mo Roman Catholic Church no echi hɔ na Kaswafo New Market obom kwan so no mo Kumasi ehwan overseas ɛdan na Sompa FM wo mo no sa dan na wo mo ɛna sunya na wo mo the regional hospital first gate ni di nhwɛ ni mo Techima wo mo the GN bank ni di nhwɛ ni mo enkranza mense wo no wo mo be commercial bank no ɛna takwa low cost ɛdan no a Sompa FM wo mo na ɛhɔ no mo ɛna takwa de efie kuma number 9 taxi station ɛna brekum goso ɛna oboase wo hɔ for 21st clinic ɛwɔ 0540 311 311 ɛyɛ 0540 311 311 TBM 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic is still one of sciatica expert now Sompa 106.5 FM Accra your client service line what person will free personally now only your kasa 053 188 6216 053 188 6216 053 188 6216 edi mo amoso pese mo na me kasa no wo first number we a ye be kire procedure no 053 188 wo betimi so WhatsApp wo betimi send ye SMS and answer text message 053 188 6216 21st clinic yes sciatica expert not just bread and pastries e de dokno papa ma na Sompa client line no client service line ye de amamu ne e ka mo say djuma bi say a reputable company si wo pay marketers na wotua maka on commission basis na say wodjuma na wo de beba no and no obetua commission eti wa wie senior high school ye HND holder we degree holder but modi an senkrate di ho dance nyina no akamaya samopai ode ebebre wo mo obetimi dia fa 053 188 6216 053 188 6216 Atie for hana me de Sompa Rhapsody no esie ye frame die nyame ehira no akosua ago abowaje obetimi aframe akosua ehira anase enu ago ye de meto me nana ye fa ni enu ago no ye roman ni na ye wo me no obehira me pa etime ya abrewa ba ena me ya abrewa nana ankama yesamupai ne frɛ ni enu ago akua ago etime so ne ye frɛ me akua ago ekire na me fa makosu afisi wo me kosia da ena me ye makosu ago so mayedi kan etu hye me na frɛ me enu ago na ekire se wonnim me pa timamu for this way mi agro mamu for this way me da me producer Jeremiah Samson ase Jill Forson ena social media wo share ekire ma me safo kantanka bema Tim Nina Augustine Munina Jeremiah Samson